Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kenya. Perezida William Ruto wa Kenya yasabye imbabazi ibihugu bituranye bya Tanzania na Uganda mu kugerageza gutuza umwuka mubi kuvugwa hagati y'ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba. Mu masengeshwa z'inka National Prayer Breakfast kuwa gatatu, Ruto yasabye ko umubano waba mwiza ko Kenya iri mu rugendo rwo kwiyubaka bucya. Ati ku baturanyi bacu ba Tanzania niba twarabakoshereje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, turabasaba imbabazi. Kuri bagenzi bacu ba Uganda niba hari ikintu abanyakenya bakoze kidakwiriye turashaka gusaba imbabazi. Ruto yavuze mu gihe hari umwuka mubi kuva Tanzania kwirukana nabi impirimbanyi zo muri Kenya na Uganda zari zigiye muri icyo gihugu gukurikirana urubanza rwa Tundurusi utavuga n'ubutegetsi buriho bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Mu birukanwe muri Tanzania harimo Marita Karua, umunyamategeko ukomeye kandi wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Kenya, na bagenzi be bari bamuherekeje. Karua, umunyamategeko wubakwe mu by'uburenganzira bwa muntu, ni umwe mu bakomeye bamagana ko demokarasi irimo gusubira inyuma mu burasirazuba bwa Afurika. Karua amaze igihe yunganira umutegeko Dr. Kiza Besigye, umunya-Uganda utavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni washimutiwe muri Kenya umwaka ushize agasubizwa mu gihugu cy'abaregwa ubugambanyi. Kimwe na Besigye nawe akana ibyo aregwa, avuga ko bishingiye ku mpamvu za politike. Impirimbanyi yo muri Kenya Boniface Mwangi na mugenzi we muri Tanzania Agateke Twahirwa bafunzwe iminsi muri Tanzania mbere yuko bajugunywa hafi y'imipaka y'ibihugu byabo na Tanzania. Ibi byateye guterana amagambo gukomeye hagati y'ibihugu ku bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe hasanzwe hari ukutavuga no kuri politiki zo mu karere n'ibikorwa by'impirimbanyi. Abadepite bo mu bihugu bya Kenya na Tanzania bagarutse kuri izi mpaka n'ibyabaye, berekana ibibazo byateye mu mibanire y'ibyo bihugu. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Perezida Ruto yasabye imbabazi kandi urubyiruko rwa Kenya rukomeje kugaragaza ko rutabona ibintu kimwe na leta. Kuva mu gihe cy'imyigaragambyo ikomeye y'umwaka ushize yamagana uko leta yashakaga kuzamura imisoro. Ruto yavuze ati ku bana bacu niba twarabakoshereje turasaba imbabazi, turashaka kubaka umubano uzakomeza igihugu cyacu. Uyu mukuru w'igihugu yasabye abanyakenya gushyigikira imihatire yo gusubiranya imibanire myiza ku butegetsi bwe bugamije kunga Kenya no kuyiteza imbere. Ati ndasaba ko dufatanya turwanye ubukene kandi duharanire guteza imbere igihugu cyacu. Izi mbabazi zasabwa na Perezida Ruto abanyapolitiki bamurwanya bazuriyeho bamusaba gukora igikwiriye akareka kwihagararaho. Ikinyamakuru The Kenyan cyavuze ko Senateri Karungo Watangwa uhagarariye intara ya Kiambu muri Sena ya Kenya yabwiye Perezida Ruto ko niba ashaka imbabazi akwiye kuriha ibyangijwe n'abarwanije imyigaragambyo kandi agahindisha urubyiruko rw'abajenize yahemukiye. Uyu musenateri yavuze ko imbabazi za Perezida Ruto zikwiye kuba zireba ibyatumye abaturage barakara akagabanya isurisha ridasobanutse. Perezida Ruto yasabye imbabazi nyuma y'umuvugabutumwa muri Amerika wabwirizaga mu giterane, agasaba ko abategetsi ba Kenya basaba imbabazi urubyiruko rw'abajenizi. Perezida Ruto kandi yifatanije n'abandi banyakenya mu kunamira ngo ujye wa Thiongo, umwanditsi w'ibitabo ukomeye wo muri Kenya n'aka karere baguye muri Amerika afite imyaka 87. Perezida Ruto yavuze ko ng'ujye wa Thiongo yabaye indwanyi kandi akerekana uko abaturage ba Kenya na Afurika bagombaga kubaho nyuma y'ubukoloni. Ng'ujye wa Thiongo ni umwe mu banditsi bakomeye cyane umugabane wa Afurika wagize, yarazwi cyane kubera ubuvanganzo bwe bwibandaga kuko yamagana ubukoloni, gushishikariza abanyafurika gukoresha indimi zabo no gutanga isura nyayo y'ibibazo Afurika yahuye nabyo mu mateka yayo. Ng'ujye yavutse tariki 5 Mutarama 1938 mu gace ka Kaminutu mu ntara ya Kiambu muri Kenya. Yabaye ikirangira binyuze mu bitabo bye byagiye bisohoka kuva mu myaka y'1960. Yakuriye muri Kenya mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza, ibintu byagize uruhare rukomeye mu bitekerezo bye n'uburyo yagiye yandika. Yize muri kaminuza ya Karere Kampala muri Uganda mbere yo gukomereza muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza. Mu 1964 yasohoye igitabo cye cya mbere yakise Weep Not Child, cyabaye igitabo cya mbere cyanditswe n'umuntu wo muri Afurika y'Iburasirazuba mu Cyongereza kikajya habona. Icyo gitabo kimwe n'ibindi nka Deliver Between yasohoye mu 1965, A Grain of Wheat 1967 na Petals of Blood cyo mu 1977 byatumye agira izina rikomeye mu banditsi ba Afurika baharanira impinduka. Mu 1977 yanditse igitabo kirimo umukino Ngahika Ndenda cyangwa se You Marry When I Want, agifatanije na Ng'ujye wa Miri cyavuga ku burenganzira bwa rubanda n'akarengane. Icyo gitabo cyatumye afunga umwaka wose nta rubanza bari mu buroko. Niho yandikiye icyo yise Devil on the Cross. Icyo gihe nabwo yafashe umwanzuro wo gusezera burundu ku kwandika mu Cyongereza, atangira kwandika muri rw'Ikikuyu nko guharanira ubusugire bw'umuco n'indangagaciro z'abanyafurika. Ng'ujye yabayeho mu buhungiro mu Bwongereza no muri Leta Zunze za Amerika, aho yakomeje kwigisha muri za kaminuza zitandukanye nka Yale ndetse na University of California ndetse na Irvine. Yanditse ibitabo byinshi by'ubusesenguzi birimo Decolonizing the Mind yasohoye mu 1976, agira uruhare rukomeye mu gushishikariza abanyafurika gutekereza ku bwigenge bwabo mu buryo burambye. Nubwo agiye ataratsindira igihembo cya Nobel mu buvanganzo, yari amaze igihe kirekire ari ku rutonde rw'abahabwa amahirwe yo kucyegukana, ndetse akaba yarabonye ibihembo mpuzamahanga birenze kimwe kubera uruhare rwe mu guteza imbere ubuvanganzo bw'abanyafurika. Ng'ujye yaracyandika kandi agatanga ibiganiro mpuzamahanga, ndetse yafatwa nk'umwe mu banditsi bafite ijwi rikomeye mu guharanira Afurika yisanzuye yihesha agaciro binyuze mu ndimi zayo, umuco wayo
n'amateka yayo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwa umugabo w'imyaka 40 yatawe muri yombi mu karere ka Kanungu ashinjwa gutangaza ku mugaragaro ko ari gutegura iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu mugabo witwa yasabye yafashwe nyuma y'uko ingabo za Uganda na polisi bahuje imbaraga bakamushakisha kubera amagambo yari yatangaje. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe umugabo wakize hanze amajwi agaragaza ko afite ubwo bushake. Mu mashusho yakize hanze yari yambaye imyenda ubona ko ari ya kinyeshyamba, agirikaho amagambo ko agiye gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu mugabo wakize hanze aya mashusho y'iminota hafi no ku cyumweru yavuga ko agamije gahunda yo gukura ubutegetsi kuko Museveni yabaye intambwe mu iterambere rya Uganda, asaba abaturage kwitegura kandi yagaragaza ko atangira iyo gahunda mu gihe kitarenze amasaha 48. Uyu mugabo avuga muri aya mashusho ko nta mutima mubi afitiye abanya-Uganda, ndetse yasabye abanyapolitike kwitegura impinduka agiye kuzana. Abasirikare bamufashe bavuze ko hari umuntu utuje udatewe ubwoba na buke no kuba bakoresha imbunda bamuri hejuru, ngo yababwiraga imirongo ya Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro avuga inkuru za Yakobo na Esau. Abategetsi muri Uganda bavuze ko hatangiye kubaza uwo mugabo ngo amenyekane niba nta bantu baba bamukoresha cyangwa se niba nta gatsiko k'abagizi ba nabi bakorana. Inzego z'umutekano zavuze ko ziri kwiga kuri iyi dosiye zitonze, ngo igihugu cyatangiye guhungabana kubera abanyapolitiki batangiye guteza intugunda mbere gato y'amatora ari umwaka utaha. Hanyuma kandi Perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi nubwo bigaragara ko yaba afite ijambo rikomeye muri Uganda, amakuru avuga ko bahanganye n'ibitero by'urubyiruko n'abamurwanya bamusaba kurekura ubutegetsi. Naho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yahamije ko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bufite uruhare mu mutekano wazambye mu gice cy'iburasirazuba. Ni igitekerezo cy'uyu mukuru w'igihugu yatanze ku wa gatatu ubwo yatangira kuyobora urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye bwa Kongo n'akarere yashyizweho umukono mu 2013. Byari byitezwe ko aya masezerano yashyizweho umukono n'ibihugu 13 byo muri Afurika azafasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro n'umutekano vuba, ariko mu myaka 12 ibintu byarushijeho kuba bibi. Ubu ntabwo leta ya Kongo igenzura igice kinini cy'intara kiva amajyaruguru na kiva amajyepfo kuko yacyambuye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubuye imirwano mu Gushyingo kwa 2021. Nyuma y'imyaka 8 abahoze ari abarwanyi babo bahunze, Perezida Museveni yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyakebuka, ariko ko mu myaka myinshi ishize cyakomeje kuba bitewe n'uko leta itaganira bihagije n'abanyekongo ikanishingikiriza cyane ubufasha buva hanze y'amahanga. Ati mu myaka myinshi ishize Kongo huye n'ibibazo bikomeye birimo kutaganira bihagije n'abaturage no kwishingikiriza cyane ubufasha buva hanze y'igihugu. Mu gihe cyose M23 yafataga udute tw'uburasirazuba bwa Kongo yibutsaga leta ndetse n'amahanga ko ushaka kujya mu biganiro bitaziguye bigamije gukemura impamvu muzi z'umutekano muke zirimo ihohoterwa rikorerwa abavuga Ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi. Leta ya Kongo yari yarinangiye ahubwo ifata icyemezo cyo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro y'ibumbiye muri Wazalendo, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, ingabo z'u Burundi n'abacanshuro b'Abanyaburayi. Gusa nabwo yakomeje gutsindwa. Amasezerano ya 2013 yasabaga Kongo gukora impinduka zifatika mu rwego rw'umutekano, kwegereza abaturage ubuyobozi, gukora amavugurura mu nzego za leta, kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge no kuvugura imiyoborere by'umwihariko mu burasirazuba. Museveni yasobanuye ko Uganda nayo yigeze kugira ikibazo nk'icy'uburasirazuba bwa Kongo bufite ubu, ariko ko yagikemuye mu buryo bwiza. Yagaragaje ko afite icyizere ko Kongo Kinshasa izabona amahoro ifashijwemo n'aka karere. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banitwiro ry'imiryango itera leta muri Kongo Kinshasa irani uburenganzira bwa muntu yatangaje ko yangayikishijwe n'itabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru mu gihugu bikozwe na leta ya Kinshasa. Ikinyamakuru Actualité cyavuze ko imiryango yavuze ko kugera ku wa gatatu abajenerali 29 bari bamaze gutabwa muri yombi muri Kongo. Umusirikare uherutse gufungwa ni General de Brigade Pierre Bamwesize wari wungirije ubuyobozi bw'ingabo muri Haute-Uele. Uyu ngo asanzwe ari Sombike wa Jeff Gabaroza ategeka Kongo Kinshasa wibereye iguma hagenzurwa na M23. Iyi miryango yavuze ko umujenerali yahamagawe i Kinshasa n'urwego rushinzwe ubutasi agahita atabwa muri yombi, akaba afungiwe ahantu hatazwi nta umusura kandi ngo ari mu nzira ajya kwibuza mu mahanga. Uyu muryango yavuze ko iteye impungenge n'ifungwa ry'abasirikare 29 bakuru kandi ko muri abangaba ni 27 bafunzwe bazira ko bavuga ururimi rw'igiswahili rukoreshwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Uku gufata abasirikare bakuru bagafungwa iyi miryango itegamiye kuri leta irebona nk'ikintu kiri gutuma abanyekongo batabamwe muri iki gihe bakabaye bari hamwe bagashakira amahoro igihugu. Ku rundi ruhande Patrick Muyavugira ubutegetsi bwa Tshisekedi yavuze ko kuba Kabila ari muri Goma ndetse yatangiye kugirana ibiganiro n'abaturage gamije gufasha gushaka amahoro mu burasirazuba ari amaco yo gushaka kugira ikibazo cya Kongo Kinshasa, kandi buri wese azi neza ko ari ikibazo giterwa n'ibihugu by'amahanga biri mu Rwanda. Amwibutsa ko akinategetse igihugu ikibazo cyari gihari kandi ntacyo yagikozeho. Leta ya Kongo binyuze muri Patrick Muya ishimangira ko Joseph Kabila ibyo akora byose bikoreshwa n'u Rwanda, ndetse byanashimangira na Denis Mukwege uzwiho kuvuga nabi Kigali wavuze ashize amanga ko imvugo za Kabila zerekana ko ari igikoresho cy'u Rwanda, ndetse ngo waba bishidikanya kubaza impamvu atigeze yamagana u Rwanda muri intambara ya Kongo. Umusesenguzi muri politiki ya Kongo Kinshasa avuga ko gusubira muri icyo gihugu kwa Kabila woza ari perezida akajya mu bice byenzurwa n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ari intambwe ikomeye ica amarenga y'intambara ishobora kumara igihe kirekire, cyangwa se bikaba ari ikosa Kabila yakoze. Professor Jackson Stearns, umunyamerika wigisha mu ishami rya politiki muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada, yabwiye BBC ko ejo hazaza y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo azagenwa n'izava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo kuri ubu yowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Reka mu gusoza mubwire ko u Rwanda ruri mu bihugu 12 byamaganye ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo Kinshasa umutwe w'inyeshyamba M23 washyize mu bice bafashe mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikuye umwanzuro w'inama 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro umutekano n'ubufatanye kuri Kongo n'akarere ruzi nka mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération pour RDC la région. Iyo nama yabaye ku wa gatatu Entebbe muri Uganda iyoborwa na Perezida Kaguta Museveni yitabiriwe n'u Burundi, Angola, Repubulika ya Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo, Zambia, Afrika y'Epfo n'u Rwanda rwari ruhagarariwe na General Retired James Kabarebe umunyabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Kongo ari hagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba. Mu mwanzuro wa gatatu nk'uko bikuye mu itangazo rigizwe n'imyanzuro 30 abitabiriye inama bamaganye gufata ubutaka no gushyira ubutegetsi bubangikanye bikorwa n'umutwe wa M23 ufashijwe n'ubufasha bwo hanze banasabye ishyirwa mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye n'impande zose ry'umwanzuro w'akanama k'umutekano ka Loni 2023 ku itariki 21 Gashyantare mu mwaka. Mu byo umwanzuro uteganya harimo ko M23 igomba guharika imirwano hukanye no kuva mu bice yafashe u Rwanda rukareka gufasha M23 rukanahita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza. Nta cyo M23 yahise itangaza ku myanzuro y'iyo nama. Iyi nama ibaye mu gihe kwa mbere M23 yatangaje ko uwari perezida wa Kongo Joseph Kabila yageze i Goma nyuma y'uko Senimwambi budahangarwa ashinjwa ubugambanyi bujyanye no gukorana na M23. Mu cyumweru gishize Kabila yanenze ubutegetsi bw'amusimbuye avuga ko ubw'igitugu bugomba kurangira hakajyaho bwa demokarasi. Inama yo muri Uganda yasabye ibarizwa ritajenje ry'usugire bw'ibihugu bituranye kutihanganira cyangwa se gufasha imitwe yose yitwaje intwaro kuba impungenge n'inyungu bifite ishingiro ry'ibihugu bituranye by'umwihariko ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano. Abategetsi baniyemeje kudacumikira cyangwa se kurinda umuntu wari wese ushinjwa ibyaha byo mu ntambara, ibyaha byibasira inyokomuntu, ibikorwa bya jenoside cyangwa se ibyaha by'ubushotoranyi cyangwa abantu bafata ibihano n'umuryango w'abibumbye. Bamaganye umutwe w'inyeshyamba FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kubera mu burasirazuba bwa Kongo banasaba kusenywa ndetse n'isenywa ry'indi mitwe yitwaje intwaro yose yo mu mahanga irimo Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega ukorera muri Kongo Kurekura ndetse na ADF. Nta kimitwe yose itangaza ku mugaragaro. Abari muri iyo nama kandi bashishikarije iyo mitwe gushyira intwaro hasi ukanya nta mananiza banibutsa akamaro ko kurwanya ukudahana mu karere k'ibiyaga bigari. Bemerejwe ko nta terambere mu bukungu rishobora kuba mu karere nta mahoro. Banavuga ko bazahura none umwaka utakongera gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro. Iyi nama yanitabiriwe n'abahagarariye imiryango ireberera urwego rw'akarere bitabiriye nk'indorerezi iyo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari Loni n'abafatanyabikorwa bo mu karere. Inama iheruka y'urwego rw'umutekano n'amahoro yabereye Bujumbura mu Burundi hari mu kwezi kwa gatanu kwa 2023. Urwego rwari rusanzwe rukuriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kwa gatatu yashoje manda y'ubutegetsi bw'urwego mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni utegeka Uganda.